Namar ke jingwan ja khamat ki khana puli ha ke examen SSLC but HSSLC but bakan longru ke jing penslori ki wei pat ki khana puli nang ne sha khamat ha ke si balang jong kata yo ke Friendly Academy Higher Secondary School Perdong Den kalapan ku buram ye ki khana puli ke balawan sha khamat ha ke examen SSLC but HSSLC mentakasnem Banai mensim susu ki kena pulie ki bor peniat ka Friendly Academy Higher Secondary School Perdong Den. Kebal nang jam su mau mer ba arpus nam kejing syakri ban penpriang ya kejing nang jing start. Hagakat pratrik unai luar arhajar arpusau kelayo ban kup buram ya ki kena pulie ke belapas ba ke eksamen SSLC but HSSLC. Bagani ke skol kelapau ba ke eksamen HSSLC na kejing pas ba kendai ngot ki kena. Hagini kesingi lawan ban ai mensiam do ba Meral Bon CM MLA kanong po constituency kumukong san haga bledon lang ru ikong Eschela i principal kino hikai ki kena school bat ki kime ki pa haba kira ne kene kejing lang na kaliang uba Meral Bon CM ula ai kejing ro kene ke school bawat tang haki kendiat senam kene ke school kalala ban pemi shibun ki kena ki bastad bat ki basyampang ula ai kejing ro ru bakum kawai ni Islam aji hikai kathanum dan kene ke school kalala ban ai ka babahatam na kabentaban kentiau ya kapuli putih hagane kathan wat apreng shibon ki mau siang bat gi jing tunjo ki ba ibor peniat jok ne ke school ki kendo kajing mi ki kena puli ke bapas bah ke eksamen SSLC bat HSSLC kalong kajing ai jing kremen ke bakrau ki no peniat jok ne ke school long sho uba Meral Bon CM hagane kesngi UMLA ula pelat ke work order ke ba arlak tengka na ke SRWP scheme arhajar arpulai arhajar arpusau syaka skol bahkan senapan bah yaki kamera kelas help us to stand to the highest extent. You are the only one who we look upon. You are the only one that make us go on. Time has come for us to learn to stand upright. Time has come for us to know what is right. We thank you for being a leader, a mentor. If we can, we wish to be your successor. Wherever you go, whatever you do, our prayer always be with you. Swagatam, swagatam, swagatam. So, ngiwan ban penlong hi kene ke school rengkat da ke jingdon rengkat jong kine ki handman jengi ibalong i presiden bat i donor bat barok sipara ngila persyang ban pen sanam ya ipa jungi iba kerteng i friendly money de nak ta ke daw ngi sedang ya ke school bat kine ki handman jungi ru ki ong kamlong ke basuk ban sedang ya ke school kalong ke bae Indre hagi tu gipor hagi jing perkat arpeus nem menshwa ngatarai bakalong ke basuk drenda la yaj pat hagi ni kat kendai snem ki belak lej ni sngeu ba tang ki jing sudah bat kanong idap da ka jing kemen hagi jing shisha ban yoi ya ka jing shinya jong ki kimi ki kepa ya baki pa ki kun jong ki bat haga ba nangkong ni sedang ya ke school jengi haga arajar sau how much pratarik bat ni sedang nak ke kelas nursery hadu klasik nang tangi prosit syakmat ni le matrik ha ke senam arhajar kendai bat ha ke to kapor ni don ki kena kumba kat laingut bat na pedang jungki kilayo ya ke risol ka babha bat hadin nang tangi dang continue syusyu ban nang ya syaprang ha pedang gijing ki babun ni sedang pat ya ke kelas 12 ha ke snem arhajar khatlai ha ke ba i principal jong ke Ribhoi College ilayarap ingi ni asno lang bat ki lai snem ni mi na Ribhoi College bat ni sedang pat banyo ila ka jong ha ki higher secondary bat nadu kata snem arhajar khatsan ya ke higher secondary result Om pat don hadu kini gisnem ukna ubasyabat lene ke kena ke basyabat
but kalong ke basing tenat iki kena but kamtam hau ne usne mo bamenta niyo lat ban ai ke jing kublei kine ki kena jungi ki beladon kendai ngut but ya pas lut but kilaya sedang ban ya lek jam sekiwe pat ki kerdan jong ke jing pule but hak history jungi ngisngeo balang bagi jing ki babon rukom ke jing ai mensim jong ki kena ru kalong ko we yangi bat ki kimi ki pa ki basnya yangi bat mentah abangi don hakmat jong pi bedu kum i MLA jungi ki bun ki jing ki biang kendu ha ki jing syam jungi ha ki jing ye lenti jungi ha ka school kam tam ki no hikai jungi ki badon ha pedengga ke jing tre met la mensim la long kumbangi ya tre charity na kabanta ki kun ki ti jong ki ne kimi ki pa ki bedon lang bat ni hang ne ki babha ki sedang na ke berit ni sautu ya ke jing ya lenti ke jong pi akapor balaseng nengkong nadu ke fratri kumat hajar sau kamlong ke besuk ke jing ha ke jing ya lenti ban penbiang ya ki kamera kelas ya ki kena ban penbiang ya ketulok ya ki noh hikai kamdi ke besuk tenrei ni sau sarong pan kumbala ban sautu hadu mentah klem dadon keno ke jing kersyan kebebiang nak kaliang jong ke sorka ni nak kaliang ke jong pi hila ban penyeng ya kene ke school adu ke higher secondary ban ngilayo nguru ya ke result ya ke performance jong ki kena ki belami nak kene ke school ka ba ai men sim hadu kata-kata dedeng nak takadau hak jing ya lenti jong pi wat happening jing ki babun jing ya lenti jong pi ban pentulun ki kam ya kene ke school ndrei phim sham la shong thai hirang yan pi penlut naladi kat kebayo na fees kan nomdak ka fisei na plan ka don ba kan ke school kan yeng kan yan dedeng takadau kalong ki ka ba kum uwi na kinong mikmat nisngau ba ngihap ban pai khmat ban pej ban khmi ngamnut ban ong ban kular bakan longbet te hendrei in persyang ban pej ban khmi ye kilat jingaram kano bangila banyaram na kabanta ban kersyan lane ban ai ye ka assistant na kabanta ke jingya denti ke jungpi